Wari warazonzwe n'indwara karande zo mu miryango. Uhora uhangayitse kubera kuzahazwa n'indwara uterwa n'amarozi. Wihangayika kuko Umuvuzi Kimeza guturuka Tanzania agukoraho rikaka. Kimeza avura indwara zananiranye ziterwa n'amarozi ubwoko bwose, yaba ibitegano, ibitererano, amahembe, za Nyabingi, imyuka mibi ndetse n'ibindi. Avura kandi igifu, inzoka zo mu nda zizahaza benshi nk'amibe n'izindi akoresheje ibimera gakondo. Wowe wabuze urushako, abasore n'inkumi bakaba bakubenga buri munsi, Umuvuzi Kimeza agupfumbatisha umuti bose bakayoboka. Nibyo, Umuvuzi Kimeza muramusanga muri gare ya Nyabugogo i Kigali. Muhamagare kuri 0788 63 36 cyangwa 0795 72 62. Gira ubuzima buzima ubifashijwemo n'umuvuzi kabuhariwe Kimeza guturuka Tanzania.